Dobroveče, moje ime je Filip Kalmarević, a vi gledate emisiju Nacija. Tema večerašnje emisije jeste poljoprivreda. Zašto se ne izdvaja dovoljno za poljoprivredu? Da li Srbija zaista ima potencijal u ovoj oblasti privrede, kao i ko to daje zemlju stranim investitorima u Vojvodini? Moj večerašnji sagovornik je Živa Žebeljan, bivši pomoćnik ministra poljoprivrede i agroekonomista. Dobroveče. Dobroveče vama, dobroveče vašim gledalcima. Pa da počnemo prvo od toga, šta je svima poznato. Poljoprivreda čini jedan veliki deo BDP-a naše zemlje. I stalno se govori o tom nekom potencijalu Srbije koji ima u okviru poljoprivrede. Da li je taj potencijal samo potencijal koji može da stoji na nadgrobnoj ploči jedne zemlje u tom smislu, ili se radi o nekoj ozbiljnoj realnoj šansi koju trenutno vlasti u poslednjih nekoliko decenija nisu znale kako da iskoriste? Poljoprivreda Srbije ima šansu. Velika je šansa u proizvodnjama koje su dorađene, prerađene. Mi trebamo da napustimo razmišljanje da je šansa poljoprivrede Srbije u izvozu pšenice i kukuruza. Mislim da je to prošlost. Nismo mi značajni igrači na svetskom tržištu kao izvoznici pšenice i kukuruza. Mi to moramo da preradimo, a još bolje bi bilo ako bi napravili restrukturiranje poljoprivrede. Pa recimo imali mnogo više povrća, imali mnogo više voća, imali mnogo više grožđa, lekovitog bilja i tako otišli na svetsko tržište. Da bismo sve to uradili, nama su potrebni sistemi. Sad nemamo sisteme. Po mom mišljenju, velika šansa Srbije je, navešću kao primer, proizvodnja svinja. Jeste da postoji svinjski ciklus, jeste da postoji velikih padova i skokova cena žive vage svinja, ali ako bi imali robne berze gde bi se kotirala polutka svinjska, a proizvođači se udružili i imali mini klanice i mini hladnjače i te svoje svinje pretvarali u polutke, skladištili ih i onda u određenom trenutku izlazili na berzu. Priča bi bila sasvim drugačija. Tako je to i kod drugih proizvoda, samo treba urediti sisteme u ovoj zemlji i napraviti sisteme da funkcionišu. Da, u stvari, jedan od problema, koliko se razume, jeste što se na strano tržište previše izvozi samo sirovina, a ne neki gotovi prerađeni proizvodi. To je ključ. To je ključ jer mi u sirovini nismo značajni igrači. Evo mogu da navedem primer. Mi kažemo možemo da izvezemo u Rusiju i za vreme Sovjetskog saveza bilo je jako interesantno izvoziti pšenicu, kukuruz u Rusiju. Mi njima pšenicu, kukuruz, oni nama energente. I to se isprebija i svima dobro. Međutim, sad je Rusija postala veliki proizvođač pšenice, veliki izvoznik pšenice i značajan igrač u formiranju na svetskom tržištu. I da bi ilustrovao tu svoju tvrdnju, samo mogu da kažem da je, recimo, naša potrošnja pšenice na godišnjem nivou negde oko 1,5 miliona tona. Ruska potrošnja pšenice je 45 miliona. Mi proizvedemo, kad je dobra godina, 3 miliona tona. Oni proizvedu, kad je loša godina, 50-60 miliona tona. Da, jasno. Stvari, uopšte ne govorimo o tome da mi imamo kapacitete da izvozimo sirovinu na neka tržišta, na velika tržišta poput Rusije. Mi da bi bili značajni izvoznici nečega,
mi moramo da imamo jedan kvalitet. Kvalitet proizvoda, moramo da imamo količinu, da zadovoljimo to tržište i da imamo kontinuitet. Znači da cele godine možemo to da nudimo tržištu. Ima, doduše, i kod nas proizvođača, recimo imate proizvođače u Begeču šargarepe, koji imaju 365 dana u godini šargarepu. Ali oni su specijalizovali proizvodnju i to je već jedna ozbiljna priča. Da, kada govorimo uopšte o domaćim poljoprivrednicima, uzgajivačima, koji su njihovi najveći problemi trenutno? Njihov najveći problem, po mom mišljenju, je tržište. Problem je što cene variraju. Problem je što u trenutku kada trebaju taj proizvod da prodaju, nemaju kome da prodaju. Ili pak otkupljivači se malo poigravaju sa njima, pa ih ucenjuju, snižavaju im cenu i onda ljudi polako odustaju od te vrste proizvodnje i idu na nešto što je sigurno. Sigurno je pšenica i kukuruz, tu je zarada najmanja, ali to je sigurno, to će se prodati i tako. Po meni je to jedan ključni problem. Ima i drugih problema, ali u ovom trenutku nisu toliko značajni za samog poljoprivrednika. Recimo, jedan značajan problem, to je nedostatak sistema. Pazite, kad poljoprivrednik odnese svoj proizvod kod nekog otkupljivača, on nije siguran da li je vaga ispravna. On nije siguran da li će mu izmeriti vlagu tačno. I to su zapravo ti problemi koji smetaju našem poljoprivredniku. Da li je možda jedan od problema to što neke regulacije, birokratija koji postoje kada govorimo o izvozu na strana tržišta, ali možda i izvozu u okviru granica Srbije? Pa poljoprivrednik ne izvozi. I njega ne mogu da dotaknu neke papirologije koje dotiču izvoznike. Međutim, izvoznici su se dovoljno izveštili, dugo su u tom poslu, mislim na firme izvoznike, i oni izvoze bez problema. Međutim, ono što treba naglasiti da je veliki problem što se godinama unazad javlja, a i sad nije sprečen, to je reeksport. Pa desilo se i dešava se da nam na ruskom tržištu ne primaju jabuku zato što je reeksportovana sa lažnim papirima i... Da, to je bila priča pre nekoliko godina. Jeste. Kako država može da se uključi u ceo taj proces kako bi pomogla u stvari poljoprivrednicima? Da li je to kroz recimo neke vrste subvencija? Da li je to neko umrežavanje između proizvođača ili je to možda samo prestanak finansiranja i povlačenja položaja prema stranim investitorima? Jeste problem subvencija i subvencija je značajna, ali mnogo je značajnije za poljoprivrednika da postoje sistemi. Recimo, još jedan problem koji je bar u Vojvodini izražen, a to je krađa useva u polju. I policija ne reaguje na to, poljočuvarske službe ne rade. Znači, ne postoji sistem koji bi se odupro toj pojavi. Tu mora država da reaguje. Država mora da reaguje, da pomogne poljoprivrednicima, da se poljoprivrednici udruže. On kao jedan, on ne može da nastupi na tržištu.
potreban je sistem zadruga i sistem, mogu i neke druge organizacije, nije sporno. Ali mislim da su zadruge vrlo dobre za poljoprivrednike, da se taj proizvod njihov ujednači, da dobiju standardan kvalitet, a opet sa druge strane da dobiju količinu. Opet, šta je potrebno da država uradi? Potrebno je da formira, da stvori uslov, da izmeni zakon o robnim berzama. Zakon o robnim berzama je donesen pre par godina, ali namerno, slučajno, ne znam, napravljen je jedan jako veliki propust, nisu obuhvaćene brokerske kuće. A bez brokerskih kuća berza ne može da funkcioniše. Tako da mi sad u ovom trenutku nemamo ni jednu berzu koja funkcioniše onako kako treba. Potrebno je da država pomogne poljoprivrednicima da se stvori poljoprivredna komora. Jer na taj način bi država i sebi olakšala. Jer zadatak države je da, kad kažem država, mislim na Ministarstvo poljoprivrede, nadležne organe, da se potrebno je, država treba da stvara ambijent, a ne ministar da ide i da prodaje krompir, da prodaje paradajz, da prodaje proizvode. Nije to posao ministra. To je iznuđen, verovatno, postupak bio. Ali to nije njegov posao. Njegov posao je da pravi ambijent. A poljoprivrednoj komori je posao da nalazi tržišta, da se bavi nekom vrstom trgovine. Da, plasiranje naših proizvoda. Tačno tako. Znači, puno karika u tom lancu nedostaje. Volio bih samo kratko da se vratimo na ovo oko zadruga, obzirom da ovu emisiju gledaju razni ljudi različitih profila. Kako funkcionišu zadruge kada govorimo konkretno o poljoprivredi? Na koji način one olakšavaju posao poljoprivrednicima? Evo, navešću vam samo jedan primjer iz Italije. Kako funkcionišu zadruge. Bio sam u posjeti jednom poljoprivredniku koji ima proizvodnju grožđa. Na nekih 7-8 hektara proizvodi grožđe, na još jedno 5-6 ili 7 hektara proizvodi jabuke. On u svoju zadrugu odnese to grožđe, odnesu i drugi poljoprivrednici. U toj zadruzi se to grožđe pretvori u vino, zapakuje u lepu ambalažu i odlazi na tržište. Znači, oni su dobili količinu, dobili su jedan ujednačen kvalitet i dobili su tržište koje mogu da snabdevaju 365 dana u godini. Jer ako na tržištu vi nemate proizvoda dovoljno da u svakom trenutku zadovoljite kupca, vi ćete izgubiti tog kupca. Na raf će doći neki drugi proizvod iz neke druge zemlje i vi ćete izgubiti svoju poziciju. Da li možda imate podatke o tome kolika sredstva se izdvajaju iz budžeta za domaće poljoprivrednike? Za domaće poljoprivrednike ne mogu sad tačno da vam kažem, ne znam koliki je budžet za narednu godinu, ali generalno sva ta sredstva koja se izdvajaju, ona trebaju da dođu do poljoprivrednika, ali trebaju i da naprave efekat. Jer moj utisak je da u ovom trenutku sva ta sredstva
kod poljoprivrednika Nisu dobro plasirani. nisu dobro plasirana, nisu u pravo vreme i ne daju efekte. Mi ne možemo ista sredstva, istu namenu da dajemo recimo za staračka domaćinstva. Njima treba nešto drugo. Na drugi način dati sredstva. Jedan veliki proizvođač koji ima hektare i hektare šargarepe, njemu treba pomoći oko nekog preradnog kapaciteta. Ali ovom malom treba pomoći za nešto drugo. Tako da sredstva treba programirati na osnovu potreba poljoprivrednika. Da se vratimo sad malo na ovo oko stranih investitora. Nevezano samo za poljoprivredu, opšte je poznato da ova vlast izuzetno favorizuje strane investitore u svim oblicima privrede. Pa kada govorimo o tome, imamo na primerima preduzeća kao što je nekada PKB, a sada jedno preduzeće u vlasništvu Arapa, da država, ali i kroz druge primere, država subvencioniše, pomaže, spušta cene na aukcijama, kada govorimo o kupovini preduzeća, kada govorimo o subvencijama za radnike, a opet od toga država Srbije ima jako malo koristi. Tačno je to i mislim da je napravljena jako velika greška kod privatizacije, konkretno PKB-a i svih velikih kombinata. Pazite, činjenica je da su oni bili neefikasni. I da takvi kakvi su bili, da je nešto moralo da se uradi. U redu je, rečeno je da se ide u privatizaciju. Ali mislim da bi mnogo veća korist bila za državu, za društvo, za radnike koji su radili u PKB-u, da se PKB podelio na logične celine. Jer vi kad prodate tako jedan veliki sistem, kao što je PKB, jednoj firmi koja se specijalizovala recimo za mlekarstvo, ta firma će sigurno da ugasi svinjarstvo. Sigurno će da ugasi neku drugu proizvodnju. Ovako da je podeljeno na celine, određene celine koje bi mogle onda da se prodaju specijalizovanim firmama koje se bave time. Te firme bi nastavile tu proizvodnju, te firme bi ostavile te radnike i mislim da bi efekat bio daleko veći, a država bi postigla mnogo veću cenu u zbiru nego što je sad kao celina. Jer vi jako malo imate firmi koje su zainteresovane za tako jedan veliki sistem. Ako imate malo firmi na jednoj strani, onda imate malu tražnju i cena mora da pada. Cena mora da padne na tržištu prilikom prodaje. Ovako da su manje celine, bilo bi mnogo više zainteresovanih i cena bi bila mnogo veća. Sada bih voleo onako ukratko da probamo da dođemo do nekog zaključka. Koje su prve stvari koje treba uraditi u okviru poljoprivrede, u okviru nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, koje bi značajno poboljšale stanje poljoprivrednika i sredile čitavu tu situaciju, stvorile neko tržište na koje može da se funkcioniše? Rekli smo da je zadatak države da stvara ambijent. Prvo što mora da uradi, da sredi zakonodavstvo. Da sredi zakonodavstvo tako da robna berza bude prava robna berza, da u drugim zakonima, recimo trajnost proizvoda, zakonska trajnost proizvoda bude kao i u Evropskoj uniji, a ne da uvoze meso kojem je istekao rok, a po našem zakonu nije. Kod nas je
godinu dana, 6 meseci je u evropskim zemljama i onda to biva jako velika konkurencija našem proizvođaču. Znači, prvi zadatak ministarstva je da sredi zakonodavstvo, a subvencije ostaju, naravno, kao jako bitne, tek na jednom, tamo nekom drugom, trećem potezu. Jako je bitno da se formiraju sistemi u poljoprivredi, kao što su robne berze, kao što su robne rezerve, kao što su poljoprivredna komora, inspekcijska služba. Sada vi imate inspekciju koja je jako malobrojna. Inspekciju koja ne može da stigne da uradi sve ono što se traži od nje. Ima ih po 2-3 na celu zemlju. I onda to ne funkcioniše. Znači, mora ministarstvo da se bavi svojim poslom. Da ne bude da nismo to spomenuli, vi ste inače takođe i član Narodne stranke i ujedno član odbora za poljoprivredu. Su to sve otprilike neki stavovi koje zastupate u Narodnoj stranci? Naravno. I Narodna stranka želi reforme u poljoprivredi. I Narodna stranka želi srpskog domaćina, jakog srpskog domaćina, porodicu, jer osnova svega je porodica i bogat čovek. Hvala vam mnogo što ste bili gost moje emisije Nacije. Drago mi je da sam mogao da vas ugostim i da porazgovaramo na ovu temu, obzirom da sam već imao nameru da odradim ovu temu i da probamo to nekako onako najprostije što je moguće približimo ljudima koji nisu mnogo upoznati u to, a koji su svesni zašto je poljoprivreda važan faktor u našoj zemlji. Hvala i vama i želim, s obzirom da je kraj godine, želim vašim gledaocima i poljoprivrednicima da čestitam novu godinu i da im poželim jako puno sreće i puno uspeha u narednoj godini. Hvala vam mnogo. To je sve za ovu emisiju Nacija. Vidimo se sledeće nedelje. Laku noć.